panggilanku Mita berusi tepu. Gelar Facebookku pe Mita karo tepu. No? Ya. Owe ketadi gendeng jelas nih kakak A. Siti lakin pe tambah ateku gomesui penadingkan turang siateku jadi ingatanku suari bernyi wayang mulih ko peri bias megala tadi kan siti lakin pe tambah ateku gomesui penadingkan turang mama ginting teku jadi ingatanku berepari teku jadi disarakin gel-gel bagenda paksana muro dit kange temanku ari ras petuko tuko turang mama ginting ijaken aku dilo ijakam turang bagai kualawa ijakam turang ulang buku dilo ijakam maginting kualo-walo ayahe peri iwayang mulih ko peri wayang bias megela debia tadingken siti ugadek paningku nami-nami nariebang entah nade biring dai ngete nang elalap jakam dai kak kutami-tami pelagi dah berai enak lain lah bang. La tertami-tami mama ginting eka gua peningkula oh bagai aku kakar si mere aku kasih mere bagai eka oh ya pinah-pinahi durusul bakar dalan bagai wayang peri bias megala tadi kan siti
aku di ulah kalpa pagi ari ta jadi lo berepari ija kam turang ula buku dilo ija kam maginti kualo alo wayage peri dewaya muli ko peri waya bias megala debias tadingkeun siti wayage peri dewaya muli ko peri waya bias megala debias tadingkeun siti. Engkau bang ya, selamat membantu rasa bangka ya, sehat-sehat panjang umur murah rezeki cawir metua cawir kapagi metua anak ras kempu tak kerina amin.